Baik. Nika ongkuna tasakuran notabe nyanyonna tengki nika Pak Lutfi Sonat makin. Bah. Hah? Buat dia Mak Lutfi Sonat. Mana Sonat boleh Lut? Oh hari ya lahir Aurazian Lutfi. Tumbuk. Oh anak na Lutfi anak kau Lutfi Sonat boleh. Baik. Malar muka Nanda Zainul Kutsi. Malar muka nih kasih pun nih ketok atau lagi bila lagu nih ketok malar muka tetia anak sesoleki. Alhamdulillah. Monggo kepada Mas Imam tepuk tangan aja dulu buat Mas Imam S Dongdong. Nih kawaring lagi sis. Mama di mana syutingan nara situ neka syuting kalaban Agus Cintul neka ungguna lambak ada kang Cintul karena numpambu tak ada kang Cintul nyuting mangken ben buduk lah ya cakan sorry nyaman bojaran na dua Agus. Alhamdulillah Bapak Lutfi dan Ibu Sumiati malam samangkin nikai komandani bawa anak naga ya Zainul Kutsi ngiras nikah Aurazian Lutfi Maulida nikah tepaknya mana nikah Aura nikah nyamana orkesa Maulida nikah tepak kabulan molot lahir Rabaleng. Adik-adik mari kita bergoyang bersama Aura Musik yang langsung dibina oleh Bapak Lutfi. Malam ini saya tawarkan Anda ini mau minta lagunya Wali apa Peter Pan. Baik, saya bingkiskan satu tembang cantik untuk Anda bersama Aura Musik. Monggo Cak. Sik. Yeay. Asik-asik. Hehehe. Coba melempar manggis ku lempar Imam melihat tapi aku coba Imam melamar gadis elamar Imam oleh pangorbi para apa benya asokor cepera alis empian cokor pun ajalan iya bes egima ator bentor ngabes gelung ngayu maengah kocor mapan mon alis iyokir mon tenika sema seneng peker mon ajalan pinina Lutfi tak kikir pun samper bila bengkis nak kang Lutfi putih sangir-ngir susis susis situ bondo mare banjir susis susis Mas Lutfi takok kasih bini sabi beluk tahun Indonesia merdeka 6 presiden kasamangkin yang memerintah tapi
menderita sabab reng korupsi samangkin merajalela. Insinyur Soekarno presiden pertama lakukan berjuang melawan penjajah, berjuang tanpa pamrih nikah senyata, lepas jabatan taat di dunia napa-napa. Jenderal Soeharto presiden yang kedua aja juluk bapak pembangunan Indonesia. Pembangunan naga semakin makpakun nyata, contohnya listrik semakin bisa nomor telok ruang BJ Habibie orang ngagenteng orang ngasoki masalah timur kaburu ebri misi jajah pendapat kala introfikasi banyak sensi susis susis senyuting mak taretan ebas senomor 4 almarhum Bapak Gustur putra ulama Jombang Jawa Timur cek sengak rempokaan lamba ende iatur. Insya Allah aspalan tak kira hancur. Sebab ini Ibu Megawati mon aneka sean di Partai PDI dari depan nyara bentuaki krisis moneter mak bisa diatasi. Sesamangken Susilo Bambang Yudhoyono orang ngagege nikah bekel dari TNI dereng pokaan pembangunan na bentuaki aura musik mata di melasaki susis susis suami takut tak istri mak kene kana susis susis suami takut tak istri jangan goncang merena anak alay sapokaan aura musik di enalut film jereken aura kande oke si akadok pandek jereken marah cecep. Oke hadirin, biasanya kula nikah tak eksan tak bengal keluar tanpa diiringi goyang sesar. Gimana Dede? Yuk buka sidik jos goyang sesar untuk eksan. Ayo.
Rukmini jadi alasan ada apa? Mak epeng ngobak na Meka bentalo Meka ibri na Oh salah kaso ki ibri hawa na bonda harapa Meka malo Arwang Meka wawa oh Hah Munta ada di nangko bodoh lah dibuat ada kabel ya Bodoh keng sal anu apa nih kabel aro lah parai bobo jangan korwa panginom lo Sik. hah Kopi apa Entar mendeng aja hah Susu ya jakit panakit lah Monggo minta susu njak kerja berde gelas dan apa Ngalpet ngalpet agak siapa bu nah Ini na Lutfi buru mare lahir pas Ya ngalpet kambun Lutfi kabini haluklit Wamun kabinin Lutfi kan ditangkel Lutfi kok Ya siapa kikiro haru akan Lutfi wah Si keman wah saya kadok pandek ya kadok pandek yoyo na kocak saporanan kok ke masyarakat pokaan Nabon pingkok tak ngening iya Demi Lutfi ben demi anak nasi sonata Ataretan kang kocak Engkok mun pese nomor 10 cok baca mun peselek Bocah sepenting mempererat tali persaudaraan Persaudaraan antara grup lawak cak Imam CS Bener ben Lutfi sendi aura Lutfi. perkara malum satya iongkos Alhamdulillah cak tak iongkos Enak sabulan kok bah jadi yang ngarep akunnya mana Macam-macam ibu kok buru banjir bentak ngiding kabar apa Enggak apa kan mangkana engkau gelak parak mangrib arwah kabungkon mbak naba entada can sepine benda malek Oh iya bodoh masjid alhamdulillah mulai kabanjiran iksana bajang Bayang ngungsi bungko katoro basya bajang ngabila iya ada tek terang ngaujon karena engkau tak penting kasepine penting kabak nalek akhirnya engkau mulai ngagak para mulia bak nabi nina ngaji lek baru akaloran pondok macam-macam mbak nah siapa marah lek baru apit bodoh nenge Wali Songo Wali Songo borok Jakarta Mbak Wali Songo dia bimboan oh ke holil bocah nu apit 2 tahun baru bisa munduk lek mel kacang nungguannya lahim ya mon perak jual kacang jak jual nengi pondok desa terminal lah benyaan Wah, malam Jumat rameman pas engkau ini teni pangajin binin mbak nalek tak pada nengi kitab maralek aku tak wadok ora cak jadi yang kok seketon atau pang mengak kabinin mbak ndu apa sih bocah borong apa ngajin dan sini bini ini ngaji ya kalau kau tak mau kolak latina sabo ria borong mata pateng eding eding akhir ada benison kok senyator jolok bareng apa ngajinan nih bini kalau kau tak mau kolak latina sabo jadi ya saya baca oh tak jawab apa jawab baca kitab tadi oh iya benih selaki tak tahu mun silake yo mau nengkok penel julare saring kok cia sia kan manbok nah berarti jangan buka jayan ya mun manang kok kan manbok nah ya arah bodoh jawaban nah macem-macem mana barang mah jawaban lek nggak ada jawaban nah Bamara mata aku nyempet kopeng bana. Dia kaburu ngiding lagi ya. mau ya rambilan tangan mana Iya. iya mon lantak mana melatin najokakan Siapa raja dia bana? mun latak mana dina jokakan Di mana bodar tina ngaji mula tak mana latina jak ngakan. di mah bodoh ngaji kalau kau tak mau kolek latina sabok
Mbok niki ya saya tak entos. Berarti mun mbak Nabi Nina mondok yang jelas tahu istilah Al-Quran. Bahasa Arab tahu. Bahasa Arab ekalalap. Macem-macem mbok nah. Mararale. Tahu banyak bahasa basi, bahasa Arab. Oke, ayo apa? Umpama nangko atanya. Oh denan wah, kita tak nangali yang denan. Apa? Tak nangali kapan? Yo. Bah, tidak ngadak bisa. Mun engko atanya Pak Madura salen ka bahasa Arab bisa. Oke. Ungguan. Oke. Tak mamaloa karing pokaan. Apa lebih Lutfi? Lutfi ring pokaan. Dina saya jelas banyak orang pesantren. Oke. Lutfi kan aparlo. Salen ka bahasa Arab. Orang dopor emo ning edopor bahasa Arab apa? Orang dopo emo Ning edopor. Ning edopor, Apa bahasa Arab apa? Allalakun. Apa? Allalakun. Oh bahasa Arab apa emo? Bahasa Arab Pak emo dok borok dok temor allalakun. Enteng bahasa Arab ikalalak. Ata anak ring dopor langaro apa bahasa Arab pak? Lamata. Apa? Lamata. Umur ngaror apa? Ngaror lamata. Puru nemu bahasa Arab lamata. Arab bahasa Arab batano batur aja. Tak nase ngakan apolong bun mbak na bun bini na boleh. Lutfi apolong. Pas tak iya bi. Bahasa Arab tak ya bi. Bahasa Arab tak iya bi. La ta'mana. Arab apa? La ta'mana. Mun tak iya bi lata. La ta'mana mun mana kan ya bi. Ayo pojiogi Ananda Kutsi ya Zainul Kutsi sebakal esonat laguna. Iya, asonat kadima mbak nanul. Jason mbak namun asonat ka dokter Esuntik. Asonat ka imam boy ya. Bongkok boleh tukang sunat. Ini na promosi. Siamara. Mbak namun asuntik ka apa mun asonat ka dokter Esuntik. Mun asonat ka imam kekek beda. Tenang tak rasa kek. Jenong gak kurbinte kos sama ngiki ajaria dia. Wah, hati-hati kos jora jobon. Paling akan koncoan jaria. Paling. Ya. Malar mugale Alek Kutsiria Zainul Kutsi. Guna saya sonata. Kemuka tak paring anak nangis. Sure paring anak rajo. Raja apa? Nabok jadi ya. Pakalimat Rajo kena cak. gandeng raja Rajekena. Sure paring anak lancong. Apa boleh bon jadi ya? Umur raja. Ancang umur gua. Ya mantir tak salah. Apa nasal-sal? Joyon nama le tak sal. Satu. Jangan sapu-sapu. Dua. Apalagi ganja. Tiga. Semua narkoba. 1, 2, 3. Dilarang agama. Mak tawan lek. Ayang kok 2 tahun beda wali songo. Munduk. Jual sosis. Menteri gini ngajak cuma tanah. Wah, mati sontong mereng dia sama tak mereng elang lengan. Orang mun bahasa Indonesia sedopor tak tahu kan. Pakai bahasa Madura. Setong. Apolen cocok karekong. 2 lek. Apolen cocok kabro. Telok. Bolen cocok muntandi ntar kangko. Setong 2 telok. Lakuna norok ngicok. Bak na sabu-sabu larang tapi ya jering ngicok. Bodoh na minta kangko majori na bang mbok. Setong 2 telok lakuna nyare cuko. Antar kaju ko ojen rajo. Tasil lembut ni landongan kapal 2 anda tado. Pakai bahasa Jawa. Bodoh ragan. Siji. Ayo podo ngaji. Cakep. Loro. Ien podo ro. Kaping 3. Ayo melu aku. Siji loro 3. Nang kuburan main kartu. Jarak kancana adim ria. Bang tak ngararu abaja pawana. Satya umpama bukan negara Arab le. Lagi bodoh kan. Negara Arab. Moya marah. Bisa mana kan? Salah. Wahed tokong pao. Beh. Are temo yoyo kapungan ria. Boy kancan yoyo wahed dah. Wahed setong le. Wahed
Wahid, ini Wahid. Bayalah kepangala. Oh, tak bisa Wahid ya kamu ngan mungkon tepung bawa mah. Wahid. Wahid. Muhabbah wa abi. Isnin. Muhabbah wa ummi. Salah satun. Muhabbah wa antum. Isnin salah satun. Rabbu setoran mendring. Ada libur kami drink dia. Kok ngalak kasadar jak rebuan jak. Jangan ngalak sadar bunga narajo. Waduh boleh tak nemu. Aro tahu bang apa sabukna? Apa? Mun tak nemu bese. Oh. Orang plus pales sakroa. Orang pe panceng. Iya. Yang kuon jak. Insya Allah Imam CS bersama Aura Musik akan terbang ke negara India. Boleh bodoh. Kau tuh tahu bahasa India, oke? Oke. Tum jahe. Tum jahe apa? Hetong. Tum jahe satu hetong. Tum jahe. Masih merekete. Similekete. Aga tumbare mere jahe. Amari he. Sabik ning cobek. Tum jahi similekete. Arue palape ni duke. Duke apa dah? Duko. Bada maksal putra. Ima bodo. Allah lebih. Iya semponger manger. Hari boleh. Kamu nggak? Mana nyanyi? Hah? Manger mengkona orang. Pancela. Bo. Kol berempar ya manger. Sakit. Aiso. Bah, kau lah tak oning kang. Kau lah tak oning. Kadang kaelak mune belai. Bombian lah tak kau lah tahu. Kadang lah. Tojo. Mau prian ka daging sembura. Manger tengah malam. Anyanyi colok nak. Siapa ya Lut? Malam apa cangkelak? Malam kemis kang. Bu desan bu mi kening patuk bu. Kikiri Lutfi kau ketempuan lagi lawak dah. Malam kemis benih kenangan aweng berwakan banyak musibah. Tuh. Musibah bencana. Musibah. Kata laki bengkoge. Mandri yang musibah. Atau cukup. Tak ngeding remanger. Cek cawok banjir munggon. Banyak yang sakit dong. Kamu kang. Rumah sakit. Bodi sak kenangan nak. Kenangan nak disacat. Tojo kamu nih. Bocok mogol malolo nah ya. Sokon dia udah tepak kacolong. Nang cok maengar. Coba cong tengah malam mau parlo pernyoonan mata solawat apa istighfar bejeng tahajud nyanyi. Mbak na boleh? Baku udah tak oning. Kaulah mari. Nang. Sing ngapa denger maengar pole. Mbak namun maengar. Terekem. Kemter. Mbak namun maksa. Epekan. Nang. Epekan. Ekang pe. Niro Mon ngantang esel te ete esel. Ojo. Kini kata ojo bon. Tengok bodoh maengar pole. Rasana bulan Asih nyaman. Ojo. Jaga. Saya nggak boleh jaga boleh, Wan. Mun jaga sekali lagi, tantu, tan. Mata pak na ya. Tuh. Rasana bulan. Gong. Tano. Naku mata Aroma
Andi salah detika. Jeleng. Bola sodok nantare sih tepung koyo. Bola sodok. Boya Pak Wai. Tina jantara bola sodok lun. Hari ya tak kabung bosakan Ada PC lagi. Main bola sodok tak majar bungko. Masya Allah. Iya. Mata majer tiga tin. Oi nawan doa. Tin terus lagi ya. Oh, ada tang telok antak major. Serai perak telok kowe nyangko. Berapa? Lalema. Laju tiga pas dari barak mak dari kanting barak dajan pada sektor dua raja naik nggak boleh ya naik nggak boleh ya bah orang isor istighfar ben aku wak oh potre konyong Potre koneng. ai rekoning Potre koneng atapa. Dalam gua sepeteng. reng Tengah malam mak bedanya apa? reng Sapa orang seteleng. segendang apanya lir ya Joko nit wah Joko Tole mbak mben sera kan eh Mada bak ngamuk aku lemben sera demak ah Kampian kalau baik kakak haram kalau pai kalau kampian Guan alain oh mben jolok buka tampok mben ya belum wow Wow pula. Itu ya kade nyantur. kenal lagi kau lah sera mben kau lah saya nama Jenoto jalan masih ya tengkung kok lapar lah ya Bah, mun sial enten tak lapar ten. berapa Boyo jantung ora lapar. Bani Januto kau rasa bener Janoko baru ya gendeng ria pian gendong aduh oh kakak nak gendeng ria bah saya bener Janoko bani Januto Janoto bah sakit doh sakit siap Janoko ruase bede kemper wayangan sing nganggo topeng Januto. kan mbana wana Bobo nemban Januto. iya tabung lancang anak dia bana siapa bah masa ada apa yang kau nak cak engkau saya sambut Raden Brontosoni Wah, Seno koko na lancang Sony kan matuan awak na ayo tengah tua dia tina satu ayo buat pian cerah Duh Guste kenal lagi kau le nyamana biar bah biar wah si calon ber tu lah biang beli biar se atopeng biar haru arwah apa nih biar apa arwah biore bom biore pangesuana mua apa biarin ya biarin kan saja sal dia menurut geruk bomone biarin kenal tal bah maksud temen anak apa kan tukang kau lo istana dari Kamal dik oh si kabujiran ki buru Banten lopot saya banjir neng temor sempian udah langoy bera kan ini apa ada nyamana ya ini dari lupa maksud anak apa men kau lo nekai yundang sarengan Bapak Lutfi Engki. kangkui takut nyumbang lagu-lagu siap masa bisa nyanyi men lagu apa kira-kira kan bangki sesuai kalaban kabudan yang kantong kau lo mesena lagu bisa kang bawa lagu apa baru ayu ting ting kau lo kalau pakai ka laguna deng dong tang deng dong tang deng dong bangki kerua enteng kerua berak lagu apa pun lagu masa lagu enteng kan lagu ayu ting ting maksud tak kempang kerua deng dong la dong deng dong kaburu aja ada tamburin namanya berapa mah jebain hah jebain apa jebain jebah kerua kempang
Tapi neka mayoritas bene tobuk pon gelek masih ibadah Mbak Yuli Mbak kade Yuli pon ibadah dangdut napa Bel- neka gula penta sorong iba napa bene lagu-lagu se napa ki Napa? maksud tak Dangdut. sesobung nika aja Napa? napa Dangdut. masalah maksiat dangdut nika Rock. bona boleh rock Pop pop hah pop. siapa tak marah gini kang ucap pompian Oh iya, empep ya nu iya kan. enten tak yon Pop. liaki sarangan aji Ini buat lagu napa? saya penta karena neka banyak kesenian saya pun tergelam ki Iki. neka saya sopaja perbarui boleh Iki. boleh sarung ibe lagu syair kau deh Bocok cemacem bane kan jadi daerah aman bian ya. boning pacet asyaman kan Lutfi nangkep kula nih gak penting. Mat aja pun sarung pun nyator colok nanti kan. Barang pamam. Masa denang nyumbang lagu seher marah. Bok nak kopok empok dari dia ngeding. Oh, bodoh, Dari ikan dia nyanyi lagu seher. Wah. Mak nyeher-nyeheran bian. Bosir rasanya saya Mbian ki burung ngojak ora. kau deh soro nyiher Wah. anu si nggak ngiba lagu syair maksud tangan Sihir, bon syair Ada kuping Seher. kopok. Bawa kaula tata. Jangan kaula seher, jangan kaula. Tapi kopok. Nah, geru serena syair geru akan kutu beda iringan nah. Ah benar kan kula tahu nih kan. Ah, kanjen. Ya, ten tak kok ngane kau tu pak colok lagi. Jantan biasa, Ya, biasa cidak boy Ya. ra. Kok ya pendorelongan nah. Jangan diberi PC gue lah. Burung pak. Saya ibu. Iya, Bapak Ridwan nasa asun tek kagome siun saya ibu. Weh. Pian lopot. Ah, teti mangken kalau ngiba lagu syair, pian teti ngirengi keduki. Ah, ngirengi. Bian saya nyanyi ya. Ini kalau saya nyanyi, kan Kau udah? nyaman. Angkok saya buah, Ah. ada saya nyanyi ya, buat Pian ngirengi. ngirengi, ki. Oh, ging. Karena nyaman, pada Nyaman, kenangan kan? abang saya bang. Adem, Nyanyi. Mbak nah. Saya napu. Senapu. Engkau. Pian Ngirengi. ki. Oh, gimana? Buat tahu ngirengi. Berapa? Baru aja aku tadi dua nih saya teker. Bawa ketua lah. Bangke. Ya enggak. Tangkok suruh ngiring mbok nak. Wah, ngirengi kok. Ngirengi kok. Bongki, naik akan ngirengi maksud tawa. Ngireng mun Ngirengi dia. kan. Mun ngirengi. Ngirengi geru sih. Eruan ngi. Bawa deh cobik ke cobik. Aduh. Lutfi lebot. Iya. Napa ikin coba sehari ya enak. Ah, neka berhubung neka syair sobung musisina. Oke. Neka iringan nasi pantes napa? Anu, nah, Orkes nih kan. oke. Oh, tak Gambus. Gambus. Gua motor kau gantus enggak? Gambus. Nah, Ah, jangan gua gantus ya gua. Gambus ya. Gambus ya ceng-ceng. Mun gandus. Wah ngepulin opor. Jadi mana ngepul? arwah andus. Tidak boleh gila. Gandus. Tidak boleh gila tak ada napa mau andus sembian. Ah, sementara nih kasih cocok hadra. Wah, tuh repon. Gula. Biar aku terbang ki. Oke. Terbang. Terbang. Kau le kodekan. Karena aku napa? Nah, biar aku ku. Gulu. Boh. Biar kencana gendeng kira ki. Tak tahu. Engkau nego hadra. Nah, terbang. Kotekan. Ah. Bener strum lah. Ah, nyaman. Nyaman saya kedua syuting masuk TV. Syuting. Hati yang masuk rumah sakit. Kan nyaman. Nyaman na TV. Bener gue gubah. Serta gulem pian epan nego aguba. Cara Pian noneng cara nego terbang hadra. Tahu ning ten kan. Masya Allah, pian noneng konjongan. Enggak. Gua kalau tak yonjong ki ya menurut lah. Matanya nampian ya. Cara nego terbang nih kamu terbang korbian pian nego korbian. Oke. Amun terbang pian neka mungkin orang cak naring Madura kudu cangkem ya tanpa. Cangkem tanpa. Nah, cak naring Madura cangkem goro kan belingker. Belingker. Nah, goro mun dari bawah nyamana cangkem. Cangkem tanpa. Abang seken. Oke. Nah, perak tanang siapa kepak. Oh, munyina. Bunyinya trak bring trak bring trak. Oning kan. Cara cama tak kalah dalam seduluman. Tak sonat buat nak kercet kado deh gimana dia. Eh, Trik trak nah, oke. trak trik trak sepon. Nah, kau le kodekan.
Amun kubo tak pada bareng korbian ta. Mu mata pado. Mun korbian kan berak kan hadrang ora. Kan cangkemah ora tampa. Mun kubo lain boleh. Lain Kura kan beli kan rajo. Kura mun niat tas kura nyaman bibir cengceng. Pas tabuk naik pentong. Bibir teguk, tabuk naik tabu, oke? Tabu. Apa? Bibir cengceng. Cengceng. Tabu naik Tabuna. tabu. Oke. Tren. Malle tak sambut si Ira. Tren gelu. Oh tren gelu. Bibir cengceng. Tabu. 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 Trak dring trak. Trak dring trak. Tang tang tung tang. Tanah ketang kentang dung. 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 Gelung gentak gelung trak. Pada mak. Orang mana daan bibir cengceng. Balai kan kancana. Mbak nak tahu na punjak. Instruksin bareng magla. Bibir cengceng. Tabu na. Tabu lah. Bibirnya siapa teku? Masya Allah bibirnya terbang arwah nyaman nasi pada ning dalam marwah tabu tibi. Ada yang ngalam kolak kasaan. Aduh. Marah-marah boleh pan aku kupo bareng acarana. Maria, buat namun tak tahu ngapa sekiri alun. Mun lah tahu tabu, oke? Bergugu balo. Trak tring trak. Trak tring trak. Dor tang tang tung tang. Tanah ketang kentang dung. Tanah ketang kentang dung. Gelung gentak gelung tang. Tanah ketang kentang dung. Tanah ketang kentang dung. Gelung gentak gelung tang. Tanah ketang kentang dung. Tanah ketang kentang dung. Gelung gentak gelung tang. Tanah ketang kentang dung. Tanah. Hot marah. Buat demak abang. Tak naik sorotengku gelu. Instruksi lah sampurna masuk ngabak na. Bener. San, bak namun tak tahu ngabas atin. Adem. Mun lah tahu, Tap. mare tak pula. Berapa Berapa? tak puna? Cetaka, Kalau tidak kasih tapu. benih cetaka. Bapak anak. Terbang ngah. Tanda boleh tan cetak sorot tapu. Dia kabelon kia dia. Buat nama lain lagi Beremah hati. Kubona gaya. Beremah. Trak tring trak dor, trak tring tak. Bila lah terang terang tung tang, trok araban munyin palain. Terang terang tung tang, dor. Tahu? Ya, yuk. Jelas lah. Gelak jelas mau mulai ke burungan tang jelas lah. Raning kunyina. Bau. Trak tring trak. Trak tring trak. Trak tring trak. Tanah ketang kentang dong. Baik, dor. Bau. Dor. Dur. Dur. Trak tring trak. Trak tring trak. Tang tang tung tang. Tanah ketang kentang dong. Tanah ketang kentang dong. Gelung gentak gelung tang. Tur. Gigin ya raya antara lomba betok ya. Mau mabot. Ben magoto. Bawa gaul siapa waki malor ke suara maksud tak boleh si menganceng ya. Ada nak gula Lutfi ini ngarisan botok nih gula. Yang anda nggak boleh nih kak. Tidak botok buat nawa. Malar moga ki dek tantaretan bokaan mereng sir kaulah. Bawa botok kia dia. Manter banyak hikmana. Amin. Pola manter bede. Amin ya Allah. Pak itu aku lagi bersih dek Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Lar muka saya tak beres pikiran. Muka muka tak beres. ya Allah. Amin ya Allah. Bojong aku lah ya Kian saya kedua. Malar muka kita berabecak. Weh, ada coba kamu cicolok nari ayah. Ya jarang kau tak mata tua sih udah amin apal. Ada nang kok mira tua. Banyak malarmu, kong amin malolo. Gelung gentak gelung tangkong. Pereng lagi sir kau lagi. Karena sir mereka benda kaitan na mate kalah ben odik. Masya Allah. Wah, tertambah. Orang odik bekal mate. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Mereka colok. Bang,
Mana? Kaulah meresapi kan. Boleh meresapi kau yang enggak kata pas pujar. Oh, beri aja. Ampun aja tak jari ya. Ya Allah. Ya Allah. Ibu. Orang odi bekal mate. Duh ya Allah. Tertek menjira boleh kapungan ya Allah. Puntuklah pun sepote. Ya Allah. Odi etunya pian pangas tete. Dalam kopur mata tete. Gelung gentak gelung gentak. Sia nangis gubana. Ini mah wadah gubernur Malaut kia. Pokaan kenangan hadra. Bila kau jangan katakan dong, terang terang dung terang dor. Iya. Sesan lain gelung gentak gelung gentak Dor. Ya. Pola nasi napu nangis, norok nangis ki aku benar. Bila nyaba depak kendede. Sabar ya Allah. Rasa takut pada bede. Puasa ada tengah kau lah ya Allah. Dan bila nak tak puasa waleng. Iya. Ngabas beden raja tusa. Bila boleh se atau bede tak ding tak. Gelung Ya Allah. marah buat jasi ira. Bongkok berdakian. Giliran nama beratu boleh malaut benar. Oh ya Allah. Ya Allah. Tere tambah Nabi Lutfi reki. Ada kena dia Nabi sana lah. Tak apa-apa pokok gedang buntu. Ya. Nggak ada gedang wan. Ya Allah, gedang ganik gini Lut. Selut Firaja di sawah. Ya Allah. Orang mate tadanya benar. Nak jadi yang menerima jengkel marah jadi aja. Bana apa sih? Apa ada bareng-bareng nggak? Mak di mak orang mati ran tadanya benar. Bara sihir pokok-pokok. Kata kasih ini marah bodoh. Orang mati naik nyiur kan coba. Boya mun orang mate nek nyoro ratong lentong. Arya bodoh terusan nang kok. Oh, ya bodoh apa? terusan nah teh biar. Ya boleh bodoh terusan. Mau orang mate nek nyor. Orang mate naik nyor. Tak nyabona. Nah benar gelak ada nah. Bak nari are. Teloan dengalut. Kena dia lah. Hah? Kena. Orang gedang kuring. Bah. Apa darah? Apa dah salah banjir kok. Ya. Yo boy itu kui di sawana. Wah, isung moda. Di mana buat? Nunggu nara. Lah, eda jadi jenang. Wah, man. Tanya lagi. Hah? Kau ada yang nyaro? Orang mate entar kayo yo. Ada nyabona kok. Ada nyabona. Wah, astagfirullah. Hari ya. Ternyata coba tahu lang yo. Gua. Bermalah. Orang mati ada nyabona. Orang mate tadoknya benar. Masya Allah. Hanya boe dalam tanah. Ya Allah. Tega rasa geker ngelut. Aing matana. Jail. Sampai takok karo benar. Sabab etunya banyak tusana. Iya nangis. Malar muka saya gelak termasuk aswarga ya Allah. Amin. Malar muka saya kedua tercap pura ke neraka. Ada di bawah moji. Tar.
tak teromal le manisan meleoto mata kuring Duh Gusti tak tero berenga eksan ngona kentok keluar jering Ding trak gelung gentak mak lain pun saya gila lah ngosok sih mun gelak kan dot mun tak gelung gentak gelung tor mun tak tero mele manisan mele tibi ngala oto mae tata kuring mari tetak mun tak tero laki ya eksan tak na Lutfi mun na kentok keluar kata trak ting trak tang 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 gelung kentak seka dua jacolonan dekian rongko katang si lagi nabak so tang repa kata se gelung gentak gelung motor bila kentuk kelar kata juri dia tahu mangkan aja ngosokan bak na posisi lo pun bisa biasa orang ngosok area cepet tua tua kan pernah bilang kalau juri ngelor kata bener bukti ada kenyataan apa enggak lopot apa ada lopot keluar tekos asara anjir ya nah dur babri lewat jam lah bada cewek cek ratina sepatu obukna panda mun sepukna berna kolek penang saking iksan raja tabukna siap cek jauh nara dibuat aja ya kolek penang ka raja tabukna cewek cik mah asal dibuat nah gelak sih itu makin tak nemu kesempatan kan halo ya aduh nyaut bermain halo dan assalamualaikum dek waalaikumsalam aduh buat demat abuk nah engkau mulai tadi orangnya santo pasti sauti orang bini mararia ate pada nasi tak kelar padahal engkau lah punya bojong engkau iya pas tak kuat engkau udah orang bini jok assalamualaikum assalamualaikum nih waalaikumsalam aduh masa ratim pas geblak kata yang digamoin assalamualaikum mbak waalaikumsalam ya Allah duh ya nah anto ngaleleng ngotin wah tingkut apa saja padahal engkau saya nyaut anto ngaleleng kok lek mbak nak ngocak bilang kau ngocak assalamualaikum waalaikumsalam ayo assalamualaikum kenapa ada banun aja waalaikumsalam kenapa ada warahmat apa sangkok ngomong musa besang tak ada suara jawab enggak bayi apa nabak nang kongkok hati ya kare Maria baru tak bolor ya mula sekelmu ya ini lah ya rorare treng yes kuku Bima Energy soro roso pemarijan soro kan matuan mbak Indonesia di kampungan bacoloan ki ya colon mana rorare treng Assalamualaikum bah lopot aja lopot buat aja
Jari ya ayat masjid pokok. Kok ngengan aja ke tuhur deh kok. Pokaan tak anak orang desa. Iya. Musiknya aura, musik kelas loh, Lutfi. Mak mata itu sengkok wonten. Entar ka ayat as-salatu wassalamu. Ya. Gundung. Nyanyi tare, katanya kasih tahu. Atare Tahu. Todus ka Mansur. Todus ka Mansur. Gua nafsu. Assalamualaikum. Haza. Teng tang dong teng tang teng. Haza. Teng tang ding dong. Haza. Mare mualik mentaden kan bawatir. Iya, Isam. Terus saking. Mare mualik adon. Tak nuruk apa nangko? Todus ka musik aura. Aura. Benar aura. Aura. Beda ki apa ya, Bang? Apa nah? Bermalah. Bona minta godoy. Beceng Ba. Asa. Bona deh. Azan. Torare rare treng. Azan. Terare rare. Nenoi. 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 Ter ter. Hei, siapa sih ngajak bejeng? Hah? Siapa sih bejeng? Hah? Arya mulai gelak Arya karena diri Arya bangal koreng bini. Apa bang Bos? Hah? Hah? Balik. Arya. Boleh Arya. Apa malah tulit? Hah? Jarang kurang ajar gue Nadia. Arya boleh. Gak sotok kerongku kabobo panggung ngatenki. Hina beda senyang ke. Ma potong. Bajak. Ada kita gun. Bok sopo Hei. kembang. Apa lihat julidan? Arya ya. Iya. Buyo pok nyaman nekuti ya etapok. Mangka namunnya teror benoring jak jengkeng. Borong mah. Asan dekep male aman tak masuk benak kana. Dak. Oh. Ki Estona gula maaf Pak. Kan tuan lah Pak. Jauh-jauh Pak tak kira perkosa pun gula. Takok sedangkan ketelo ambek setong. Hah? Takok Tak mampu biar. tak mampungku. Aja mau. Tidur aja mohon. Muna tak mampu. Garu lagi penang muda pampa. Ya. Sere temora duaan. Gompir saparo. Tina ya. Asli reket marela. Kenal lagi sama nyaman. Karo akaran naik kening bukai bego kae nganga. Ya. Maaf dek. Pengalaman. Maaf nika aja stres nika. Oh stres ya Mas ya. Gua cok torok ke Wah, nika. buru tahu cek stres. Ben timbang kagak kan beli anu kaula. Iya, kanjane ka gila-gila tekuk re. Wah, kene nyatur ka TV anjet mulai saben kurang nikah kok stres. Nunggu. Ben kemana dek? Engkau ya Mas ya. Oke. Sanyata nangkor ya Mas. Jakor kurang nyetar lebih ini ya. Bang, enggak boleh ndreng komat. Golik jari apa nih golintrong? Biure. Dah, ini biar we. Mun golintrong ya dok malah dia. Berarti mak jelas mun budi biore. Lain-lain mun cetak ngarya. Apa? Burcak. Aro wani bolintring ya, Dok. Apa? Dados. Boy pakuna. Jangan-jangan sama iya, nyenaru fikek. Jangan-jangan sama dia dengan yang lain. Bibirnya yang mirah dan senyuman menawar. Rambutnya terurai hitam dan berketombe. Siapa sih ketombean? Hah? Hah? Siapa sih ketombean? Ya jangan aku lega tombe kenapa? Kemah sare. Ah, ini kakak. Ya. Orang nanya. Berketombe. Jangan-jangan samakan. Sip. Dia dengan Bu Yoyo. Kapongan dek lau. Enggak tak tahu nyanyi aja.
Jangan-jangan Bu Yoyo. Jangan-jangan samakan lo. Jangan-jangan sama kakek. Greng. Aku dengan dirinya. Yang satu orangnya tinggi, yang satu giginya nyorngat. Pera aku Sepaling apa wana ira? gendeng. Saking raja tabuk na ya bah dari ereng persis bau duan. Boleh kenalan Mbak? Kenalan ya Mas ya? Iya. Boleh lah Mas. Kalau boleh tahu namanya Mbak siapa? Oh namanya saya ya Mas ya? Aduh gampang Mas. Sape. Kerbuy. Embi. Ya Kiti. Siapa Pak? Namanya saya itu ada di sabun loh Mas. Di sabun. Iya. Siapa sih? Citra. Hah? Citra. Ya Allah, saya juga ada di sabun, Mbak. Iya ta Mas ya? Lihat. Siapa Mas? Look. Oh, halo. Loh, saya di sabun juga, Dek. Siapa namanya, Dek? Citra. Oh, nama saya juga ada di sabun. Siapa? Gift. Oh, gift. Kau lo nyama berde sabun kia bak kenal lagi. Pasera. Kau lo sabun tap kata. Oh, Jakarta. Dia tak pernah borola. Mati nakas nyenyang. Aru tambah natal hotel. Enggak ya, saya asli nabin, Mbak. Si asli ya Mas ya. Sanggunang koy Mas tekaklah penampilan karya. Engkau nyaman kok apa ya Mas? Beda dengan Arab wah Mas. Hah? Ala-ala Arab. Arab. Hadis. Siapa yang mana? Kenal lagi Mas. Inna solati. Wana Suki. Oh. Ada lagi gak, Dek? Omah Yoyo. Sesetong arwah. Tina kenalan TV to satare. Wa ma mati lillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad mustaqim. Gelung gentak dong. Saya nyaman bebini Ria. Perkosa. Ya. Ada berak nyaman kaina solati Ria. Cuk ngosokan. Saya Mas. bener bain. Oh, saya bener. Hah? Saya bener. Siapa? Saya nyaman ya bener. Oh, nyaman asengko ya Mas ya. Italia Mas. Apa? Italia. Spanyol. Oh, Spanyol. Ayo, Dek. Barcelona. Barak bal-balan Piala Dunia. Kenal lagi nek. Spanyol. Spanyol. Ya, Spanyol kan negara. Spanyol. Burni. Burni swalayan apa? Hah? Swalayan apa? Ya gigin swalayan. Ya to duso. Balai. Ya balai. Tak tahu kok. Dana. Dia bungkana gedong. Gedang. Dia bu. Dia walet. Ban sampai dan di masih yobat. Gedang lek. Ngako. Iya, dek yoros kok na ya. Ya jadi ngabolong pon tarung kakak nawana. Enten nak, saya bener nyaman siapa sekali. Oh, si bener ya Mas ya. Adalah si bener ya Mas. Iya nggon. Nama nasengkore Iing. Iing. Tak tuh. Pandek nyaman lek. Oh, terus lanjeng. Gempang Mas, nyaman nasengko ya Mas ya. Iing muter. Oh, Iing muter lagi lek. Hah? Imam Auleng. Oh, Imam Awaleng. Ada lagi, Lek. Hah? Hati maleng-leng. Oh, di Maleng-leng. Lut panarema Lut. Kenal lagi le Eksan Palengen. Oh, Eksan Palengen. Mak Palengen tadi Pak. Auleng ain tereng kok si Palengen nah. Mbak nak tanya orang keras. Ten saya bener nyaman siapa nanti? Abah, aja lah sih bener Mas. Apa Mas Imam gelap minta saya lanjut. Mau saya pendek re i. Oh, gue mana karatin nak lagi le? Apa? Bobi ini hanya masahmu. Boy, Ada tangin. Oh. Jangan kok dari dina kok ngiding. Siapa lek? Iing. Mbok lah lopot. Apa? Lutfi. Lutfi Rosenang kok. Mau tak sebut kan tak bocor kian kok. Saya dek. Iing Mas. Popok kakapi. Apa? Cirit won. Boy. Wah, Ada suntik kering Pak Gun. Iing.
Kalau ndak keliru Iing rumahnya di Besuki Melandingan. Kok tahu, Mas? Ya tahu dong, bapaknya tukang tambalnya ban. Oh, kok tahu ya, Mas ya? Biasanya Mbak ini menambal di hatiku. Yes. Bah, Iing orang mana? Orang Besuki, Mas. Bangun tak kali rompian ibu na tegeng eski. Loh, kok tahu sampean itu, Ini Mas? kau boleh tidur semak beti kate yuk jelebel. Asik. Mpian kakak na tukang tarik sepeda motor nggih. Hah? Kakak nampian tukang tarik sepeda motor. Loh, kok tahu sampean, Ane Mas? ke sepeda motor aduan tarik kabeh. Ada yang sepeda doang. Oh, jadi anta ada grand pertama Mas Impresal ada kabeh. Oh iya yang biasa tuan kok. Demak aron-aron buntek. Ih. Corak korakan, Mas. JB Katoye jana sanam La la la. Sanam tumhare. Biar hota hai dewana sanam. Sanam. Abraha Anak-na amratun. Be buat mangarosak rawona. Arya mama masal buka laguna masana rukan. Sarukan. Sto JBK. Wah. Mas, beun mau tak tahu hentan neng sekali. Oh, tak tahu bener India. Juara India lek. Masa? Ma. Ya coba bukti yakin. Coba dena cek toju malolo. Judulnya apa lek? Mere mehbob mere sanam. Mere asik. saran lah. Mere mehbob mere sanam. Lagunya Sahrukan dengan Kajol dengan judul filmnya Duplikat. Yuk. Oh. Mere mehbob mere sanam. Sukriya kompoya sukrimo. Cah India tak tahu. Pengamratun. Kemana? Di mana? Asik. Harus mencari kemana? Kekasih tercinta di mana rimbanya? Namun aku tak berdaya lagi. Aduh. Cara apa, Mas? Lohopot. Kita kalau pot. Mak kemana lagi? Aduh, Mana mau tahu nyanyi? Nengenang rak. Mas, nang bayi kok toju. Arya. Pergi tanpa pesan. Toju lagi ya. apa? Toju, beneng lagi ya. Palsu. Ya, pergi tanpa pesan bona. Mbak, namun tak tahu. Alamat palsu. Kemana? Saya genggok. Aku harus mencari kemana? Kekasih dahulu kini telah tiada, kini ku tiada lagi. Aduh, Dia lah benerin angkok. orang. Masya Allah. Mata odus kalut Lutfi cara kena musik. Kemana? Ku harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya. Kini ku telah sendiri lagi. Aduh. Lopot kia. Ada fitna. Ya, tidak. Karena kok kira terbang ke desa Tapen. Ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata. Dekan desa korang sepak si tak sempurna. Ya. Kong langkong dek kamar.